And I can see now with the judge, Mr. Jude Venny, is taking a closer look at the fourth eventer. And I'd like to thank our sponsor for this class, which is Cymreig Farm Cottages and Livery in Gawerton, Swansea. This is from Hugh Francis, which we'd like to thank him from the Cymreig Farm Cottages. Wel, Julie Deveny wedi wneud penderfyniad. Un bras beth bynnag, mae'n camu'r llinell unwaith eto, mae'n glampo ddosbarth yma. Ydych chi'n gweld dipyn ohon o'r Ebolesi yma yn y dosbarth. Idyllic, glamorised ar ben y dosbarth hyn y bryd, Lowry Reid, Bryd Fatyn Gwndwn yn ail. Ac Kitty Bodley yn drydydd. Ond gan i weld, mae'n cael cipolwg bach arall, ac mae Julie wedi bod trwy'r adran yma i'r hyn, rili wedi pendroni ac ail ystyried ar ôl iddyn nhw tynnu nhw fewn. Felly mae Eleanor Ingram, gyda ti'n creigiau calon olaf, yn berchnogaeth Mr Evans, yn symud i fyny'r llinell. I cyflwyno'r gobre. Alun Hughes yn cael ei symud i fyny hefyd. A ble mae Alun yn mynd. Yn cael symud drws nesau i Eleanor Ingram. Wel, dyw i ddim yn canolbwyntio gymaint ar hanner gyntaf dosbarth yma. Ond dyma hi yn dechrau symud i fyny. Gawn ni weld. Dwi'n siŵr bod pob un o'r tywyswyr yma'n hyn yn awyddus iddi wneud penderfyniad terfynol. Wrth gwrs, Liz Kilby sydd ar y brig yn y dosbarth. Wrth gwrs, i gŵr hi oedd enillydd y dosbarth blaenorol gyda Spring Lane Dragoon. Felly fydd hi'n ffair i'w chofio os ydyn nhw'n ddigon ffodus i aros ar y brig yn y dosbarth yma. Ond dim ond un ddynes sy'n cael penderfynu, a Julie Deveny, Brydfa Jwmar, sydd yn gallu gwneud hynny. Hi sy'n gael o'r ola yn yr adran yma. Yna dipyn o dorf yma ym Mhabell y Ceffylau erbyn hyn a pawb mwynhau adran y Merlod Mynydd Cymreig. Ydy'n hapus? Yndi, mae'r het wedi diosg ac mae Liz Kilby sydd yn ennill y dosbarth gyda idyllic glamorised a'r rhosglwm yn cael ei gyflwyno. Siwr bod Liz yn falch iawn. 9-1-8, idyllic glamorised, the property of Mark and Liz Kilby, all from Essex. Second was 9-2-5, Tingundun, 24, property of Mrs Lowry Elizabeth Reid, Miss Lowry Elizabeth Reid, down in Nebo, near Aberystwyth. And third was 8-9-3, Mrs J and K Williams Bodley, Glebedale Jumanji. And fourth was 8-8-2, Captain's Cappuccino, the property of Mrs Catherine Liley. Fifth goes to 9-8, Field Court Fedora, the property of Miss Margaret Simmons from Pembrokeshire. And sixth, all from Nottinghamshire, is Mrs Ethelbert with 904, Wensley Morena. Well, Liz, what can we say so far? I always say to you, Mark, it's a lucky show for you. It's a very lucky show. Wow, what an amazing show we've had this year. As you know, Mark was showing. So, of course, Mark won the previous class. The portfolio earlier on from Mrs Wales, so won her class as well. And, of course, a winner of the Filly Foal class as well. Have you got any more here? That's what we all want to know. We might have. We might have. Well, good luck anyway, right? Thank you very much. Thank you. And in second, we have 925, Miss Lowry Reid. This is not in a cattle, but it's Tungundun Flower Girl. So the name of that horse is Tungundun Flower Girl.
And third, 893, Williams Bodley, Bleeder Juanji. Fourth, Catherine and Lily, the Cato's Cappuccino. Wel, llongyfarchiadau mawr I Mark Ellis Kilby. Ffair arbennig iddyn nhw hyd yn hyn. Ac mae'n debyg bod yna mwy I ddwad. A'i dilyn Gwynefyr yn ennill o dosbarth i'r Ebolesi. Benyw yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. With Hope Queen of Hearts.